Ritana ria uhadi wa miti na uthingati wa maria maturigiciirie ni undu ukoretwo ukihinyiririo ni anyiti itemi ngurani bururi-ini na thii yothe. Wari thutha wa maruru ma maria maturigiciirie kwanjia kugumira matuura ngurani na mabururi matiganite kuhitukira ng'aragu nene na kungi mbura ya muniko. Na njira ya kuhura njeki aria makoretwo magitacukia makinya ma kuramata maria maturigiciirie ikundi makiria ikumi kuuma matuura ma Naikuru na iria cikoretwo igikuruhania na uhadi wa miti ciamukirite uteithio wa kibeca wa muigana wa ciringi mirioni 1.1 rungu rwa muungano wa wanavijiji. With the effort that have been made through our partners, that is Slum Dweller International, we have been partners for some time, and they have also helped us in development of world climate change committees. Ingawa plots labda ni kidogo, hatuwezi kuwa na miti, tunawahimiza wapanda miti ambazo zinaweza kuwa zina matunda, zina mboga. Kuringana na muikerigiti wa kimabũrũri wa muungano uyu Rashid Mutua, iguru ria uhadi wa miti ikundi cikoretwo igikuruhania na njira ingi cia kwimathira uboco ari hamwe na gutheria matuura. Organize the groups na kuwaleta pamoja na kuanza kuinuana na kuleta sauti zao pamoja. Many people have recognized that waste nowadays is a resource. Oroge kudi gitanyitwo kugunika na gatagati ga ciringi 50,000 na ciringi 100,000 mbeca ici cikihuthika kugura miti, indo ingi cia kurogota ndaka o hamwe na indo ingi cia gukinyaniria uthondeki wa indo iria ithondekagwo ni ikundi cita ciondo, migeka, iti na ndoo cia kuhandira mahua. Lengo letu kubwa ni kuona tumejengea uwezo hizo vikundi. Inatupea riziki kwa sababu tuko wamama kama 20, na wamama 20 huwa tunakutana siku moja, tunakuja na tunatafuta hizi vitu, tukishakutana tunakuja sasa tunaanza kufanya hiyo kazi. Ni uteithio ukite kuhitukira kiama gitari kia thirikari kia Voice for Just Climate Action onyitaniri na thirikari ya Naikuru na iria koretwo ikihe ikundi motaro kuhitukira ngwataniro ya Slum Dweller International. Usipohamasisha yule musika mkuu kwa household level, kwa sababu sisi ndio tunaharibu na sisi ndio tunazatengeneza. We've been supporting the various community members to ensure that they may manage their waste, because to us waste is not just waste is a resource. Kaunti ya Naikuru ni imwe wa kaunti iria igomeirwo ni ugaruruku wa riera na uthukangia wa maria maturigiciirie, na kuria maria ma Naikuru na Naivasha makoretwo makiambatiria ikiro ciacio cia mai na kwagagia muingi uria urigainie na maria maya. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.